Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Моя семья и друзья». Урок номер 2. Тема урока «Вежливые слова». Сегодня на уроке ты научишься использовать в речи вежливые слова, мимику и жесты, создавать высказывания по картинке, правильно ставить знаки препинания в конце предложения. Упражнение номер 1. Рассмотри картинки, что на них изображено. Назови, что наступает раньше, день или утро, вечер или ночь. Суреттерді қара, оларда не салынған? Бірінші күн бола ма, немесе таң ата ма? Кеш бата ма, немесе түн бола ма? Раньше наступает утро, потом день, потом вечер, а потом ночь. Бірінші таң атады, екінші күн шығады, үшінші кеш батады, төртінші түн болады. Упражнение номер 2. Послушайте вежливые слова, запомните. Сыпайы сөздерді тыңдаңдар, есте сақтаңдар. Доброе утро, қайырлы таң. Добрый день, қайырлы күн. Добрый вечер, қайырлы кеш. Спокойной ночи, қайырлы түн. Вежливые слова, сыпайы сөздер. Упражнение номер 3. Догадайтесь, какое слово пропущено. Көп нүктенің орнына қандай сөз қоямыз? Доброе утро, Санат. Қайырлы таң, Санат. Добрый день, Айша. Қайырлы күн, Айша. В конце предложения ставится один из знаков препинания, или точка, или вопросительный знак, или восклицательный знак. Сөйлемнің соңында тыныс белгілердің біреусі қойылады. Нүкте, немесе сұрау белгісі, немесе леп белгісі. Доброе утро, Санат. В конце этого предложения ставится восклицательный знак. Бұл сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады. Добрый день, Айша. В конце этого предложения ставится восклицательный знак. Сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады. Упражнение номер 4. Прочитайте. Поставьте нужные знаки препинания в конце предложений. Напишите в тетради. Проверьте работу одноклассника или одноклассницы. Оқып шығып, сөйлемнің соңында керекті тыныс белгілерді қойыңдар. Дәптерге жазып, сыныптасыңның жұмысын тексер. Первое предложение. Здравствуй, сәлеметсің бе? В конце предложения ставим восклицательный знак. Сөйлемнің соңында леп белгісін қоямыз. Второе предложение. Как тебя зовут? Сенің есімің кім? В конце предложения ставим вопросительный знак. Сөйлемнің соңында сұрау белгісін қоямыз. Третье предложение. Меня зовут Алтынай. Менің есімім Алтынай. В конце предложения ставим точку. Сөйлемнің соңында нүкте қоямыз. Упражнение номер 5. Рассмотрите картинки. Правильно подберите слова каждой из них. Суреттерді қара, әр суретке керекті сөздерді таңдаймыз. Слова подсказки. До свидания, спокойной ночи, спасибо, привет, извини, благодарю. Первая картинка «До свидания». Бірінші сурет «Сау бол». Вторая картинка «Привет». Екінші сурет «Сәлем».
Третья картинка – спокойной ночи. Үшінші сурет – қайырлы түн. Упражнение номер 6. Прочитайте слова. Распределите их на группы. Сөздерді оқып, екі топқа бөлеміз. Первая группа – слова приветствия, сәлемдесу сөздері. Вторая группа – слова прощания, қоштасу сөздері. Здравствуйте, привет, спокойной ночи, добрый вечер, добрый день, спасибо, до свидания, до встречи, извините. Слова приветствия. Здравствуйте, сәлеметсіз бе, привет, сәлем, добрый вечер, қайырлы кеш, добрый день, қайырлы күн. Слова прощания. Спокойной ночи, қайырлы түн, до свидания, сау бол, до встречи, кездескенше. Упражнение номер 7. Рассмотри картинки, скажи, какие слова говорят ученики при прощании. Покажи, как ты прощаешься с учителем и одноклассниками. Суреттерге қара. Оқушылар қоштасқанда қандай сөздер айтады? Мұғаліммен және сыныптастарымен қоштасқанда қандай сөздерді айтасың? Көрсет. При прощании с учителем ученики говорят «до свидания». Мұғаліммен қоштасқанда оқушылар «сау болыңыз» дейді. При прощании с одноклассниками говорят «до встречи», кездескенше, «до свидания», сау бол дейді. Бүгін сабақта сыпайы сөздерді қалай дұрыс қолдану керектігін үйрендіңдер. Ребята, спасибо вам за урок. До следующей встречи.